Ассаламу алейкум, урматтуу сeyircilerimiz. Милиция каналында қаберлер вақты студияда мен Мухаммед Зикириев чалышам. Қырым шифаханелері мұсафірлеріні қаршылай, Сибай шайырындың балаларыны екінші группасы ярмадамызға етіп келділер. Қырым курортлары ве туризм визирлігінің матбуат қызметі берген малыматқа көре 200 бала тәсіл мөсеселерінің қадимлері, тәбейджілер ве тәрбейджілерінен бірлікте кезлев шайырынды бақылажақлар ве бір sıra сағлаштырылу процедураларыны кечірейжеклер. Балалар Қырымда 2 авта болынажақлар, бұл вақыт девамында оларға кезлевнің әмді Қырымның дегер диққатқа лайық ерлеріні көстерейжеклер. Ратланув девамында тәсіл жирияны да тоқталынмайжақ. Балаларыны берабер келген очалар мұнтазам шекілді дерслеріні алып баражақлар. Қырым татарлар толу яшаған ерлерде репатриантлар ичун мескен ве бала бақчаларының құрылмасы. Жами бинасының реставрация етілігі. Қырым жемаат арекетінің президиум азалары Ахмежет районына зиярет еттілер. Тавсилатылы малымат Айшы Шулакованың левхасында. Bir kaç nusqa texnika onlarca işçiler. Bu obyektde miqyaslı işler keçkece toxtamay. Kurucular endi 2 çok katlı binanı tiklediler. Dam işleri tezden yekimlenecek. Kvartiralarının içki bezetüv işleri devam etmekte. Bu repatriantlarının evleri olacak. Bu yerde 320 kvartira yerleşecek. Onlarını Ахмежит районының Сарабус kasabasında kuralar. Здесь следует отметить, что мы с подрядчиком проговаривали, что в квартирах будет минимальная сантехника, уже находиться газовые плиты. Совершенно верно. Чистовая отделка. Да, это в наше время уже немаловажно. Endi bütün rayonda repatriantlar için mesken nefbeti yok edilecek. Yanı yılını bu sakinler öz kvartiralarında karşılayacaklar. На сегодняшний день в рамках этой программы у нас в очереди стоит 200 человек, то есть у нас еще в резерве остается 120 квартир. Мы планируем рассмотреть вопрос возможности обеспечения вот этими квартирами социально защищенных слоев населения, то есть это внеочередники, первоочередники, где-то многодетные и так далее. Bu ise молодежная kasabasında gelecekte olacak bala bahçesi. Mimarlar unikal leyha işlep çıkardılar. Binanın ortasında ışık kuyusu olacak. Binanın içinde liftler de yerleşecek. Endi yazda 260 bala Zimanivi yanı bala bahçesine katına başlayacaklar. Первый этаж у нас определен под ясельные группы, второй этаж уже более взрослые, зимний сад, пищеблок. Cemaatçılar Taxtacami yani Andrusova köyünde kult obyektini de dikkatsiz kaldırmadılar. Taxtacami bu Mahmut Sultan Vadisi'nin dikkatine layık yerlerinden biridir. Tezden mında restavrasion işler başlayacak. Bina kazayı aldı. Sakinlerinin beraberlikte tırışuvları ile 1 milyon kadar kumuş toplandı. Главное, чтобы по срокам видно было и для Джемата понятно, что мы успеем до холодов. Cemide kapital tamir keçirilecek, dam dönüştürülecek, ananevi örnekler saklanılır. Minarede evvelki kalır, kubbe ise yanıdan kurulacak. Центральный купол над основным молельным залом и 3 купола над входной зоной с балконом. Большим коллективом. İş ziyaretçi çerçevesinde Novi Sad degen koyge de barıldı. Bu yerde İbrahimovlar korantası yaşay. Cemaatçılar ve hakimiyet vekilleri onlarını yanı evge koçecekleriyle hayırlamak için geldiler. Kvartiranın anahtarlarını ve bütün vesikalarını bağışladılar. Правительство не отвернулось, а помогло. Очень благодарны. Спасибо большое. Можно сказать, мечты сбываются. Да. Машалла, поздравляем вас искренне. Сергей Олегович сейчас передаст вам документ, который закрепляет право собственности за вами. Evveleri İbrahimovlar Ulu Çokrak köyünde yaşay edilir. Ama geçken sene yangından son milletler ara muhabbetlik programması boyunca mesken satın aldılar. Komşular mebel ve gerekli şeyler ile yardım ettiler. Большое спасибо нашему правительству, Джемату, конечно, тоже большое спасибо. Все как могли, помогли. Mahmut Sultan köyünün medeniyet evinde iş ziyaretinin neticeleri çıkarıldı. Bu yerde Ахмежит rayonunun çeşit köylerinden faalciler toplandılar. Людям очень приятно то, что на любой вопрос, когда задают, они человек компетентно встает и отвечает на него. Это такая взаимная связь получается и на доверии. И вообще мы видим, что люди очень довольны после нашей любой встречи. Kırım Hareketi Prezidiumunun nevbetteki çıkışı Yarımadamızın Cenubi Garbi taraflarına planlaştırıla. Ayşe Şulakova, Kim Bekirov, Millet için.
Яны Тайынленов, Жемхурет yolbaşçısının emirinin Эльмар Мамбетов, Хырым Жемхуреті мелетлері мөнәсәбәтләр ве сүргін олынған гражданларының ишлері бойынша Дәвлет комитетінің рейс муавины вазифесіне тайынленді. Хатırlatамыз сәвелері о кезлев шәр мемуриетінде yolbaşçısının муавины оларақ чалышайды. Эгер мен президент олсайдам, Хырым сакенлері Бутын Русия яшлар форумында иштирах етмеге давет еттілер. Бұның үшін мартның 18-ге қадар истек білдірмек керек. Конкурсының нәтижелері апрель айында Бутын Русия яшлар қанун чықышжы форумның черчевесінде белі етілежек. Алуштада юз берген янғында бір адам әлі қолды. Бұ ақта МЧС идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Қазазаречна соқағында олды. Янғын ерді қожалық иншатлары ерлешеді. Янғынның себеплері да белі дегіл керішті есе 5 хатлы евнің квартирасы янды. МЧС идаресінің хадимлері 4 адамны құртардылар ве да 12 адамны тахли еттілер. Сақ районының Лесновка көйінде де аратлық күнлері тынш кечмеді. Анда шақсы Язбарда газ баллоны янды. Екі адам құртарылды, оларның бірісі баладыр. Ақмесжетте белі Украин язычысы ве ресамы Тарас Шевченканың абидесіне чечеклер қойылды. Олу Кабзарының қатырасына анмақ үшін Қырымның регионал жемат тешкелатларының топладылар. Бұ анане ел кечірілі Тарас Шевченка тек Украин әдебиятында дегілді, дүния әдебиятына бұйық иссе қошқандар. В его стихах красной линией проходит та мысль о том, что русские, украинцы, белорусы – это единый народ. Вот, мы об этом не забываем. Крымские украинцы об этом помнят. Жанкой Багемка станциясында яшаған сакенлер цивилизацияға жаяв кетелер. Қасабадың екені yolu яғмырлардан сон батаққа чевіріле. Ерлі акимиет тамир ишлеріні не вақыт башлажағы Ақта Султания Ситакаева сора білді. Нефақаджи Татьяна Брагина yollar olmағанына шекайет еті. О күн ой сторыныны изумрудна койның мектебіне озғара. Ләкін евден чықмақ сефері ақықы сынауға чевіріле. Башта демір yol бойы sonra 3 километр тарланы жаяв кечмек керек ола. Все скользко. Того и глядишь, я вот одна иду пока за ним, забрать его из школы. Я сама боюсь, что я сейчас раз нога подскользнется и вот в эту дренаж, сама упаду. Сакенлер айтқанына көре, олар цивилизациядан кесілгенлер. Бұ yolдан атта әжеле ярды машинасы кечіп оламай. Балларны мектепке алып бармаға да зор. Жемат нақлияты мұнда кіріп оламай. Атта такси келмеге істемей. На нашем километре нету ни магазинов, ни больницы, ни аптеки. Живут здесь люди с маленькими детьми, пожилые люди, пенсионеры, которым даже элементарно купить хлеб, нужно как-то добраться до города, либо до Изумрудного через ту дорогу, которую вот вы уже видели. Сакенлер чешет идарелерге мураджат еттілер, ама ичбір нетиже көрінмей. Пока нам ничего не сделали и сказали, что это боевая земля, здесь ничего делать не будут, но он попробует договориться с арендаторами. Изумрудная кой шурасының башы бұ сене yolның тамир етілівіне пара айрылмағаны ақта хабер етті. Амма мектеп баллары үшін автобус меселесіні чезмеге тырышарым деп сөз берді. Я уже обращался в этом поводу в районную администрацию, в отдел образования. Будем обращаться снова в районную администрацию и говорить им о том, что действительно есть такая необходимость. Бүгінгі күнде Калиновка көйінде тек бір соқақ тамир етілді. Кележекте да бір қач қасабаның меркези соқақларыны ямай жақлар. Султания Ситакаева, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Хурыжылар алдатылған гражданларының аляға малыматларына Қырым акимиетіне бермеге рейтетілер. Бұ ақта Қырым вице-премьер-визері Евгений Кабанов хабер етті. Оның сөзлеріне көре шымдекі вақытта Қырымнан алдатылған пайжылыларының реестрі тізілігі үшін малымат топланыла. Евгений Кабанов пайжылық, хурыжылықның зарар көстерілген іштірақшылеріне ичкі ішлер визерлігінің ве Жемхурет прокуратурасының қабул ханелеріне мұражат етмеге теклif еті. Таврида трассасында yol қазасы нәтижесінде өлім юз берді. Зуя қасабасында янында енгіл арабалар чатыштылар, деп хабер етілі Қырым МЧС идаресінің матбуат қызметінде. Қаза еріне әжілі ярдым әйкімлері етіп келділер, Афсуске айдавчыларından бірісі құртарып оламадылар, вефат етті.
Таврида трассасында мевсім денешмелерінден бағылы тоқтавлар сон асфальт янында төшілі башланды. Бұақта Кременформ хабереті ішлер Харысу базар ве кефе арасында ерлешкен пролом кою районында алып барыла. Бұнен бірге керечтен Ахмеджеткейджі ачық дамарта хоралар ерлештірілігі девам етелер. Бұйық ішлер трасса құруджилығының 5-ші, 6-ші ве 7-ші қысымларында алып барыла. Йолының бұл қысымыны асфальт түшівіне азырлайлар ве суни япылалар ерлештірілі. Әрбір yolcu қадынға ләле бағышлады. Ахмеджетін авали манында қадынларға чечеклер әдие еттілер. Байрам күні мұсафірлер үшін ешіл дивардан да бір сюрприз олды. Тафсилатлы біздің Невбетті Келев хамызда. Симферополь адлы авалиманын чықыш қапыларында қадынларны чышы тренклей ләлелерінен қаршылайлар. Очень приятно, неожиданно, что так открываются двери и тебя встречают с красивыми тюльпанами, молодые мужчины. Очень приятно. Неожиданно, но очень приятно. Халқара қадын қызлар күні ярымада мұсафірлері үшін бақшышларынан белгіленді. Студентлер ве гүнілелер бүтін Русия акциясында иштирак еттілер. Я считаю, что девушек надо всегда дарить им цветы, не только 8 марта, но сегодня особенно. Как раз к нам прилетают гости из разных уголков России. Им будет приятно получить крымский подарок уже в аэропорту. Ич бір қадын диқатсыз қалмады. Бақшышларны байрам күні çalışқан авалиман қадымлеріне де тақдым еттілер. Принято именно 8 числа для того, чтобы подчеркнуть и саму весну, и радость и женщин, их ценность. Да? Волонтеры всей страны дарят цветы. Дарят их как в социальных учреждениях, так и вот в аэропортах, в общественных каких-то местах, для того, чтобы подарить капельку радости. Çiçekler ve hayırlavlar yolcular için bu yekene sürpriz değil. Mart 8'ne keçer gece havalimanının belli olgan yeşil divarı çiçek açtı. Одно из интересных событий, которое сегодня произошло в аэропорту Симферополь, к 8 марта зацвела наша зеленая стена. Самая большая в Европе стена из растений, размещенная внутри здания. Сегодня, в день 8 марта, начала цвести. Это такой сюрприз и подарок для наших пассажиров, для замечательных женщин. 150 metrlik divarını beyaz ve mor kuz çiçeklerinden yarıştırdılar. Bu pekince ve fito dizaynerlerinin doğru hesaplanıvları esasında yapılgan iştir. Мы решили в день 8 марта поздравить всех женщин, прекрасный пол. Таким образом сделать так, чтобы стена зацвела. Таким образом сегодня вы можете наблюдать, как на стене распустились около 200 растений хризантем. Gönüllüler bayram günü çiçek bakışlarını tek havalimanında değil, bütün şehir boyu çalışkan kadınlarga hediye ettiler. Enver Ablizi, Sakim Bekirov, millet için. Күч түндірістілік ве қуанышнен толы Бақшсар районындаки базарчы қасабасының Сакина Асия Абдулаева 100 еллығыны хайдетті. Uzun ömür сайбынен мұхбирымыз Наджия Исаева танышылды. Esma Hanım büyük yaşına bakmadan misafirlerini ozu karşılay. Tozutar maşnası ve multivarka böyle bakışlarakta karti çoktan arzu eteydi. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek Bitayçık'nın istegi hakkında bilgeninin onu yerine getirmeye tırıştı. Думали, как вызвать улыбку. Я придумал Рифату Яковлевичу, говорю, Рифатага, подумайте, что. Он говорит, либо то, либо другое. Мы решили вот и то, и другое. Она что-то хотела? Mebus Asiye Hanım'ın merhametligi ve samimiliginden ayrıtte kaldı. O bir filcan kahve başında kadının muhabbet korantasının yakınca tanış oldu. Мне просто интересно, я почему, я извиняюсь, что не интересуюсь, когда бузинкелер вижу, по внешности можно понять родословного человека. Очень интересно с привязкой к родовому селению. Просто очень интересно. Bu küçük güler yüzlü kadının takdiri ağır oldu. Cenk, sürgünlük ve vatanına çoktan beklenilgen avdet. Allah dünya ahiret muradını versin. Allah'dan isteyim o ballara benim gibi ağı yük göstermesin. Sağ olsunlar. Allah sağlıklarını versin. Ular beni bunda zaşişat etip ne vakitten belli ben uların başını tutam.
Allah'dan yardım sorayımlara da ular bakıtlı, sevinçli yaşamak kısmet etsin. Ya Rabbi. Asiya Hanım'ın o evlatları yok, o 30 jeğenini ve 12 torununu hepsini özünkü gibi terbiyeley. Anam da bizi taşlap da gitti. Öksüzde kozular gibi. 100 yaşına kelgen ihtiyar öz yaşayışten dürüstlüğüne hiç de coymadı. Ay 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 hey. Ay ay hoy. Ay ay ay. Hayırlağanlar Asiya Hanım'a mamurluq tilediler ve 101 yıllık doğan gününe kelmege söz verdiler. Naciye Isayeva ve Hasan Zivadinov millet için. Serbest kurеш serjilerge yanı galiplerini taqdim eti. Bu sefer birincilik oğrunda 100'den ziyade 20 kurešçi. Yarışlar Saq rayonunda Baqchay Koy mektebinde keçti. Tafsilatlı malumat Fatime Sidametovanın levhasında. Bu sportta ellerini ayaklarını ve bedeni doğru tutma galibiyenin esasıdır. Tek ondan sonra rakibini kureklerinin üstüne yatkızmağa mümkün. Seyit Halil Abxayirov serbest kureşten 4 yıl evvel soğraşı başladı ve endi defalarca galibiyeye nail oldu. Bu sefer rakip güçlü oldu de yigit. Ему нельзя было в ноги пройти, он их сильно защищал. Он руки поднял, и я ему прошел в ноги. Bu sparingte Seyit Halil galip çıktı. Ayder Yagyayev ise 3. yer için kureşinde rakibine imkan kaldırmadı. Он не давал мне сделать приемы ему, но я его выталкивал за ковер и зарабатывал баллы. Yarışның teşkilatçıları aytqanına göre kureš meydanında Saq rayonunun en güçlü sporçuları toplandı. Эти ребята только начинают, это младший возраст у нас получается. Но некоторые уже себя очень хорошо зарекомендовали у нас в Крыму. Тут есть ребята, которые являются победителями крымских многих соревнований. Yigitlerge qol tutmaq için yarışqa kureš boyunca Qırımның чемпионлары da keldiler. İzzet Kadırov qayd etkenine göre çoxusu sporçular yaş olğanına baxmadan istidatlılar. Надо бороться с умом, с головой. Так что я думаю, наши дети покажут хороший результат на чемпионате Крыма и на чемпионате России. Yarışның sonunda galiplerini medaller ve diplomlarla taqdirlediler. Fatime Sidametova, Magomed Nesturov, millet için. Қырымдар атлық күнлері невбетеки футбол ярышы кечті. Тақымлар бұл сене Қырым футбол бірлігінің премьер-лига чемпионатында 16-й турны матчларны ойнадылар. Бақшсарайлы Қызылташ ось мейданында молодежный қасабасының Крым Теплица тақымыны ютқызды. Да ичбір кере қырмызлы-биязлы ойынчылар тепличниклеріні еніп оламадылар. Бақшсарайларының капитаны мағлубиетінің себеплеріні аллатты. Как-то у нас непонятно. Первая игра вроде ничего. Как бы, ну, я имею в виду саму игру. Результаты понятно. Сейчас вообще ноль. Как бы, она, конечно, неудобная для нас. Как бы мы у нее ни разу там не выиграли. Но это, ну, можно было как-то на характере хотя бы. Но мы вообще просто все, ну, я даже не знаю, что сказать в этом. Bu maçın 6-cı turunun programmasını yüklenmekten gayrı medal zonası oğrunda bir kureš dağıldı. Maç geçirilmezden evvel iki takım da turnir tablosunda tek 2 punktnen ayrılaydı. Muxlislerinin avesliği yakın yerlerde yerleşken rakiplerinin neticelerinde de arttı. Bu kerişlaken ve Yalta'nın Inkom Sport takımı mağlubiyetke uğrağanlığın bağlı oldu. Ama Kızıltaş rakiplerinin yanlışlarını doğru kullanıp olamadılar. Ну, конечно, на каждую игру готовимся, на каждую игру смотрим, изучаем соперника. Ну, вот сегодня так говорю. Просто этот быстрый гол нас выбил из колеи, получается, второго тайма. Поэтому ребята побежали отыгрываться, получили контратаки. Одну контратаку, вторую контратаку. Ну, вот результат. Бүгін ақшамки хаберлер чықышларындан сон бізім мақсус репортажларымызны сейір етіңіз. Оның серлевасы 5 ел Русейнен тебиетінің инкишафы. Біз сізлеріне әркүн Қырымның ән актуаль хаберлерінен таныш етеміз. Әгер сізні бірде-бір меселер атсызласа, яда ичтимай жеттен мұйым ішлеріңіз олса, бізім қызметлерімізге қабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіңіз. Бұл нұқтада янымыз сонында етті. Көрішмек үзіре.